Yaudah tusa ka teman-teman, nama kajian na sulibat. Saka tusa ka teman-teman, aurita supui na kai nuat samas, imazai tuang senai, imazai tuang lima puluh katu sepada kayan, imazai tuang ita karam patu pitua karam。诗篇54篇1节到7节，祈求保护。上帝啊，求你凭你的全能救我，求你用你的大力为我伸冤。上帝啊，求你听我的祷告，求你垂听我的话。骄傲的人前来攻击我，强暴的人想杀害我，他们眼中没有上帝。我知道上帝是我的帮助，主是我生命的保护者。愿上帝按照我敌人的恶行报应他们，他要凭着自己的信使消灭他们。上主啊，我要欢欢喜喜地向你献祭，我要感谢你，因为你至善，你救我脱离了一切患难，我亲眼看见了仇敌溃败。哀求开暖之曼。Satu soal teman-teman， 阿西尼布巴达万将军在危难中看见上帝。马西多段西斯拉拜把宋段的卡马车马斯。诗篇54篇4节，原文直译有看见上帝是我的帮助的意思。人在遭遇患难困境时，眼目所常见是缺乏、软弱和不美善，进而对自己面对的处境感到伤心、绝望、愤恨不平，甚至采取激烈极端的手段去报复或争取自认为应有的权益。若无能力抵抗恶势力，有人为了生存，也许会同流合污，或自我放弃，对未来不存任何盼望。反观大卫，则为世人活出一种典范。当大卫被扫罗迫害，只能不断地逃，如同过街老鼠，人人喊打，无处可以容身。从实况来看，人们只见到大卫的落魄与绝路，但大卫在绝路中则看到上帝的带领与恩惠。大卫没有因那些骄傲、强暴者的恶行而害怕，他知道那些人的眼中没有上帝，他们不明白上帝的能力和作为，因此他们不知道自己的狂傲与恶行将为自己带来毁灭。在外人看来，大卫是走到绝路尽头的人，但大卫看到的不是绝路尽头，而是上帝为他开拓的恩典之路。即使在危难困境中，大卫仍完全信靠上帝的帮助与拯救。虽然外在缺乏无援，他的内在却因信靠上帝而充满平安。不论个人生命或国家社会，诗篇54篇都提醒我们要仰望上帝，信靠上帝的保护。当遭受困境苦楚时，基督徒应当信心满满地寻求上帝的智慧与引导。也许骄傲强暴之人会用不好的手段打压破坏，让我们对未来充满失落沮丧，或者环境可能又会出现难以预料的难处，让我们的生命遭受危机。但不管如何，基督徒都要彼此鼓励，互相劝勉，上帝必在危难困境中向我们施展他大能的作为。同时我们更要互相帮助，相信上帝使万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处。愿我们如大卫一样，能感受到上帝的帮助，主是我生命的保护者，深信上帝的爱和眷顾是超越世人所能理解的，并确信那出人意外的平安与我们同在。喜奈亚都找个teman-teman
阿西尼巴扎这个加努蒂那么波兰，在危难中看见上帝。Kumalia na matay no aja sisirapay aja sitsubungan tayaw. Latina na masaro sa kamay ato at semas. Latina na kipaparang ato at semas. Ay ato at semas manatya kasijuan to manatya pisu tayaw. Kasijuan to manatya sulibatan. Kumalia na matay no auri matsay ngatin. Kumalia matay no aja sitsubungan to aja mungtay to aja sisirapay. Mayata na maya parut kipaparang sa kamay ato at semas ay ato at semas sama na rui ta kasijuan to at pitsur mawana rui lemak at nutin to at nasi saka ay chua kiriva kano at semas na pakisuma di arabat ay ato ay chua sulivatan tara imaza at nutin sa kamay ato at imazay itu ada kina semakalan imazay itu ada kina kemudahan tayaw saka latina na tapu picture latina na takipaparang ato at semas ay ato nido at ito at sisarapay at semas ini kaure kikavira tanutin nuna masarutin nuna kiparangitin nuna pasususutin saka na kemalantin to mana sinipada zakata no at semas tara pa sa ilingin at semas ay ato no na mapisulitin no makakilibalibakitin no na maposasaraditin ay chua na naman mga tara na mayautan ana maposasarad saka na ay chua na kilibak ay chua na kiparain to at semas tara izwa manguan tara na sulibaliba at parauraw ay kana paupiso tiyanutin na mapolat saka tuswa sinipakini mo naman tiyanutin我是在什么情况下遇见上帝？当时和现在的我如何回应他的慈爱与保守？Aya pasamaraw tiang-ting tu saka daman-daman aruta kiniminumin na mapulat saka kainuli。公义慈爱的上帝，你是我唯一且强大的帮助，更是我生命的保护者。求圣灵常常提醒我，使我在生活的大小事中经历你的奇妙恩典，并让我随时活出耶稣基督的爱与生活见证，让更多人能因我而蒙上帝的赐福。奉耶稣的名祈求，阿门。Mali-mali tu chua kan jaman-jaman nama kacina misa selang asumupu tuai chua kainua cemas kumalia nekanu kinasasyanan cimiaku dakwa nuna ramadangati nuna pasonati imazai to 50 kato sepaca kayan asini turun cemas datina na kamalan datina na kipaparang itu aja cemas datina na tapu picture to aja kinasaruan to aja cemas akan apa picture suka mali-mali datina na sudiva tu suaca kini adaban taja 平安